Sialong ko tangod di sila. Kung pairos terus saking area, tak kira to berkembang tangod di. Ada terpaksa na pengerak jalan pipas. Sugi. Talangkong ba? Masuk, pada apa? Pada apa macam cek kawat aja? Engkau kenci perlu din ba? Engkau mun masalah ketuinyan. Kenci serak ter ba? Mari deh ba? Engkau butuh bentuk kaki istri ya. Kapan jong untuk kaki je jong? Kuan de jong semat untuk kaki jong. Arya ari jong. Apa fungsinya deh ba? Benda macarana. Aji dia jong cara jong. Bici kalau kok pas sempurna kaki jong. Aji apa sih keteroy kakek itu roti biwari jong. Ongguan je ba? Oh cek kebeter kaki jong. Keng cuma naria situng jong. Apa je ba? Kor cek lah nyala ke bina orang kaki teka hajut jong. Ya munda yang kau ki pamit apa ba ya? Oh iya kayaknya pantang nih ya. Lah lari, kau sih kabar dolar. Nah punya banyak minyak nih dinar. Menyandri si bisa ngibang kok kesuksesan. Dem mamuk keliru ya. Kuja ngoni nang ko huru je abit. Yo hi dalwal. Ya roko lagarabi sebila. Hari emang pertama. Lu jongkin tok jatuh pesen. Macam ki guru datang di cek. Macam anyar. Oleh kau ngicam. Macam mantiong ku minyan le. Lu ki ikalat tasapan macam banyak isen. HP tasapan je. Pada nak. Sekelangkung deretan. Mai Him, tak mulia. Him. Him, Aduh, ada apa gini ngancengan? Him. aduh. Dem matang cuman tang sampai kiri tadi kiri HP apa kiri. Kiri rawang ngetol ya kiri. Lagi ngontongnya udah kapeng bro kiri. Hari kaki kena hipnotis, Retan.
Cek kaki perdana naro channel Pita Jaya. Wajar makin kena hipnotis. Mai kamu le. Mai mulai. Mulai tangkau dia ngan dia. Siapa sih di sana di Mitos?